Ukuqhuma kwevolovolo mhla ka-27 October 2014 kwathula nonozinto. Sindo isibhamu esibala izindlebe, iwasenza sisale sibuzana izinto. Ezinto abomthetho ababethu uqinile ngazi ukuthi sebewuthambisile ngoba kubathandi belikanobhutshuzwayo bahamba bethembisile ukuthi emva kweintsukwane ezimbalwa ababulali sobe sesibatholile kodwa gwiqiqi iminyaka ngeminyaka isidlulile izingane zakhe yilokhu yilindile kodwa usuku nosuku sesithole okuhlukile ngoba kunedokotela ishe selivuliwe ngoba elinye livaliwe ngoba selilahlekile ngoba khona sesimbambile khona sibadedelile ngoba sibonile ukuthi labe sibabambile akusiba abambulalile kuyacaca uzalile icala kukhona ungalungile yazi yalala kobandayo insizwe endala lokhu ikhalile laluphumule semeyiwa nenhliziyo yakhe yahamba ingaxolile ngoba isilonda sika Sezno Meyiwa namhlanje sisalokhu sivulekile uma kwenzeka buya ngephupho ndoda eminyama ngoba inkosi impela sesijikeleza ndawonye kumnyama Jehova kwanele manje sesifuna ukukhanya sesikhulekela ukuthi umthetho ke ufane necala nawo umbula ingubo ungene ababulali babolele ejele umthetho ukhumbula izidandane ezingemuva ezisele ezithi mazizokuqhumayo bese yilala ingalele nabalandeli bebhola esekuphela iminyaka belokhu bedangele ngoba kubi sesikhulekela ukuthi konzeka okufanele ngoba inhliziyo yanqaba babethi bayiduduza bethithula ngoba kunomgodi osenhlizweni ongafunga ukuthi umbiwe ngokugejambazo kwezikamagebhula ake kuhlangana amathambo endoda eminyama phuma isixazululo bese siyaphumula umphefumulo kaMeyiwa nawo besulala ngokuthula uma kwenzeka nje buya ngephupho ndoda eminyama ngoba inkosi impela sijikeleza ndawonye kumnyama Jehova sekwanele sesifuna ukukhanya sesikhathele lo mdlalo ozigcawugcawu giyake emzwakwethu ngoba sesifuna ukubona abalingisi abaguqisa unozinti wehla kancane ngezitambo zebhokisi impela sengeke ngabona nengalo yomthetho ehlisa amasokisi kodwa qhwaba kuleli icala okudinga ukulungiswa ukuthi kutholakala ubulungiswa kuye kwiziganekwane nempica abadala kungadlalwa ngathi sibe sibona sesikhulile sibadala ngoba lona iqiniso kancane siyalibona sekusele kancane ukuthi livele obala sesicela ukuzwa igazi lomuntu liba nomlomo manje likhuluma lizikhulumele enkantolo igazi lendoda eminyama ngifuna ukubezwa bewuma sabela Meyiwa msomi sikubiza sebeguqisile sisukuma uzokhuluma babekhona khuluma babona ngoba sekuseduze lapho siya khona uma kwenzeka nje buya ngephupho ndoda eminyama ngoba impela sijikeleza ndawonye kumnyama Jehova sekwanele manje sesifuna ukukhanya Siyabonga Mpungose.